Impact News presents President Speak in connection with upcoming Lok Sabha election. Lakliba Lok Sabha Mikhal ga Marilena, Manipur la liba tungan political party singi, President Singh unabagi thoramni President Speak. Mayam kurum jari, adom yang basi Impact News ni, ay kitrimium prem sana Impact News ki President Speak ta mayam utaram nok jari. Nasi President Speak ta unagdawi basi miyam na tudong ino kang biraba Rajya Sabha MP su oiriba duga BJP Manipur Pradesh ki President su oiriba Bhabananda gani ahamuda angkal utaram nok jari. Angkal ahamuda lagningi se hausit lagdiba Mikhal siga mailena Manipur ki miyam di kanana kari pamliba kai thabak tawdaw no haibasi board ki campaign na kai daloy tanare adu party amagi president amoina maruin handak pangtok dori Mikhal sida thengna gadori base kanam wakalon no miyam da pigi dori thaje base masigi chapsaba concrete oiba idea se kai kai no mantem tahana haibio yana mada Manipur da leiba praja puno ko yana khurumjari beki through dagi akhogina lak pijari ba paujil sidi yana bada koi Delhi da Prime Minister Narendra Modi gi sahi mangagi abe governance man ubigre duga mathang da akhoi state ta leiriba Manipur gi Chief Minister Biren gi makhada BJP ne le to sarkar sigi governance anis loina ubire ada sida akoina sarkar pai ribina akhoi gi afaba thabak thorum tawgiba mayam du akoina praja mayam da puthok charaga puraga Narendra Modi ne tawriba development project mayam ama aduga akhoi Manipur state na akhoi CM Biren ne tawriba akhoi development project mayam se akoina praja mayam da puthok charaga akoina amuka na makhada Delhi da pairaga di Prime Minister Narendra Modi ne mangjariba mang New India adi sabka sat sabka vikas hari basi amona makha chatana bagi tanjadu logjin bagi akhoi kanoni pandam na khune thamjari basi aduga angkal makha tan laksini ge khoi Manipur da maruina thamliba pandam se khoi BJP na Manipur lengak parak padagi khoi chinga tamga khoi mari hingalakpagi ofam kya amasu myamna ngangna ba sona ba leiri adugi mathakta khoi ban blockot ki chang hangdarakpa sumo myam masu leiri adubu khwaidagi maruina miyam masigi maraksida hoji sonari basi CAB hariba amendment bill asi Manipur miyam sungpam pam da haibatai masigi bill asina kaigumba sendok simin tawraga Manipur miyam da sogaloi hai fabuda hoji so khagi Manipur miyam na CAB si sungpam pam de masi chune chanaba yaroi habi wafam thamlagli adubu nakal amarom da BJP gi khoi national leaders singna makhoi gi manifesto form badadi hai bill asi chana hangani haina miyam da khoi pause sing kuthang da aduga TV sing kuthang da khangmu ngamkre adu sigi matang sida khoi BJP gi president amu oina state sigi Manipur gi miyam da sengdok ningba makhoi da khangani ngo wafam se kari kari no matem thaibiyo ya thana ai akhoi gi manifesto da yauriba CAB gi matang da sigi sem tong mayam mamang dai sai khoi gi CM ga soige phaminaraga press conference to give da ngai ri mayam da ina thamjaningi si akhoi gi series da akhoi ni yauri si we will make all efforts to clarify the issues to the sections of the population from the northeastern states who have expressed apprehensions regarding the legislation naibni series da mayam na habi khangbi ga da basi akhoi gi leader mayam sina mani akhoi northeastern da leiriba praja mayam gi apprehension je moi akhoi gi acknowledge tawreba adu acknowledge tawramina will make all efforts to clarify the issues to the sections haibni si clarify tawba ngamna ba khoi loi hona jagina haibni adu amuka su hairi we reiterate our commitment to protect the linguistic cultural and social identity of the people of northeast haibni sida mayam na ki ribasi akhoi gi Manipur da leiriba akhoi gi mayam sigi akhoi gi ethnic group sida akhoi gi kano sida sol lakani haibi akibutini akhoi na apprehension leiribasi adu sida clearly haireba we reiterate our commitment to protect the linguistic, cultural and social identity of the people of the Northeast Haireba. Aduna Northeast ki damakta leiriba akhoi gi praja mayam sigi akhoi gi ethnic ni khangde cultural ni khangde loina makse akhoi moi interest akhoi sungso soholo haibasi sida yam clearly palliba aduga sidagi sida mo donor gi akhoi gi kano sida mo yauripsi development of northeastern states ki matang da akhoi gi manifesto da yaurisi we are committed to ensure the unique linguistic, cultural and social identity of the northeastern states is adequately protected and take steps to ensure the same. Aduna
हंदक्तसु अखोगी बिल असी राज्य सभा पुथोकीदबदु अखोई मणिपुर नतना अखोई अतै अतै नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ता मयामसिना पामदे खंगलकपदगी मदुगी बिल अखोई विथड्रॉ तौखिबनेबा अदन हजिकसु मदुगी थाजबदु अखोगी सेंटर सिंग अखोइना दम थमजरी अर करिगुंबा प्रजा मयामसिना करी पामिन ता पामदे हाइबदु मदुगी कनो मयामदु प्रजा मयामदे लौरगा मदुगा मयामना पाम मोंगदा बिल असीदा सेमदोक सेमजिन तौरगा पुथोकनी हाइबदुगी थाजबदुनी अखोइदा लेजरिबस अदुबो हारिबा मैनिफेस्टो सिंगी कॉपी सिंग से अखोगी सीएसओ सिंग मणिपुरी म्याम चलोइ फंगनरे अदुगा हारिबा सीबीएसई मायुक्ता म्याम गोलोने कोंग चंगंगिबा असौब लुफ हाइतारे अपुन लुफ हाइबतारे मेन पेकना हारिबा मैनिफेस्टो से पारबा मतुंगदा अखोइना थमलिबा वफम से अखोगी येलो मिशिंग दुगा तोंगान तोंगान बा लेरिबा अपिक एथनिक ग्रुप सिंग जे लेइदरो मतमदा अखोइना कनगदोरिबा से करिनो इवन हारिबा मैनिफेस्टो सिदा आर्टिकल 371 सी शु यावरी अदो सिगुम सिलोथोपी लेरकपासिदा मेन पेकना हौजिकसु सीएबी गी मायोक्ता लेबली हारि अदो मखोइना हारिबसे सीएबी सि मखोइना खंगबा यौदबगिरा नत्रगा बीजेपी न थमलिबा थाजबसे मखोइदा खंगबा यौदबगिरा मखोइना करी खनबदगी असुमना सीएबी गी अगेंस्ट अदुम लेरिबनो हाइबदु मतेम त थम अदुने अखोइना हाइजरबसे मदुगी खोगी खमिना नबगे तांजादो खुइसिंगो सेदन लौजरखिगनी मोइना खंगिबसना करिनो अखोइना उद्रिबसना करिनो हाइबा मयामसि अखोगी सिदैसिदा अखोइना हाइजरबसे अखोगी कनो will make all efforts to clarify the issues happen that see issue मैम सी लोइना मखोई फमिनरगा अखोई पुन्ना फमिनरकांदा कराइदुनो अखोइना मोइना अहोंगो पामिसि कराइदुनो मोइना कीरिबा मैम दु रेक्टिफाई तौबा यारगा तौनबगी कनोदुदी अखोई सुंजो सोइदना लेगनी अखोई ऑनरेबल सीएम नसु ngasai kanna thambigre aina su dum tamjari mayam da karigumba अखोई इंटरेस्ट अमता मणिपुर की नत्रगा मणिपुर द लेरिबा अखोई एथनिक ग्रुप सिगी सुं सोकप याबा करिगुमा मता अखोइना सिगी बिल सिरि अखोई याहलो याबसी अखोइना प्रजा mayam दा थाजबदो थमजरी याम नुवाजे हाबदि हाइरिबा अखोई की सीएबी हाइरिबा अमेंडमेंट बिल असिना अखोई मियाम दा सोकलोय हाइबदो सेंटर थाजबदो थमलि हाइबनी अदुगा मखाताना करिगुंबा हाइरिबसे बिगी पास तौगनी हाइबसिदा चिंगनाबो लेरगासु मदुगी खन्नबई तांजामा स्टेट गवर्नमेंट अमरि सेंटर गवर्नमेंट थोंग लाउन हांगदुना मियाम खन्नबई तांजादो पीगनी हाइबसिनी अदो मखाताना इलेक्शन गमलेना लाक्सनिंग सेंगल खोगी इनर हजिक लेरिबसे असेंबली सेगमेंट कुंट्रानि थोगी मनुंगदा कुन्नमदि बीजेपी सोगतपातनी अनि मना एनपीपी नि अदुगा लेहौरी बतराना कांग्रेस नि अदुबो नंबर दे यंगरो मतमदि हाइरिबा इनरगी सिटचे अखोगी पार्लियामेंट की वना सिटचे बीजेपी ने हेना फंगबा याबदो इथोपदि चावन ले अदुबो अतोप तोंगान पॉलिटिकल पार्टी सिंगना मुखैना हाइपे मतुंगिनदि नंबर द चलोय मसी इशू द चटकनी मोइन हायगले बसेदो मसी कदाई फाउबा अचुम मोयगदे केदुगा बीजेपी न खाली बो खलसिना करिनो हाइबदो मतेम ताइबियो इलेक्शन सी मैंने खाना बीरमगनी एरिथमेटिक ने मोस्टली कोई इलेक्शन काबा कादबा एरिथमेटिक ने प्लस केमिस्ट्री ने अदे इशू मणिपुर दा होय इशू सी करी इशू नो ओपोजिशन थांगले से यदि खंगरे अदुबु अखोई दी गुड गवर्नेंस अखोई की चीफ मिनिस्टर बिरेना लाखपदिगी अखोई हजिक अहोंबा अमा अखोई की पैराडाइम शिफ्ट में पूरा लाइव से प्रजा की वखंड हान कीरंबा दिगी चिंग द चटपदा कोइना हान चटप कीरंबा दे हजिक सी लॉ एंड ऑर्डर से पूरा अफबा अमा लाकपा सुगुंबा अहोंबा म पुरकपा प्रजा म्याम दा कोइना हान दि तंगदु लेता बंगममदबा असिगुंबा म्याम सी प्रजा म्याम सुंजो सुदन उबिरंगदरा है खनजे अदना गुड गवर्नेंस अमा पीबा ngamiba बिरेन की सरकार सिगी अफब थबक मैम दिन अखोइना उचरकदौरी मैम से मागी चिंग द चतलु अदिगी विल गो टू विलेज काइना मागी तौरिमिबा स्लोगन मैम सी अदिगी माना अनाबा मैम की पुथोखिबा अखोइगी लुपला आनी पीरगा लाइरबा मैम सिगी अनाबा करिगा सेवा तौनो मैम सी जो अफब गुड गवर्नेंस की खुदम ने ओकन हाइजरी से मैम से प्रजाना सुंगो सुदन खंबिरंगदरन खाली प्लस अखोइगी एमएलए मैम अखोइने लेरी अदु अखोइना मदुगी कॉन्फिडेंस तुने अखोइने सुंगो सुदना अखोइना आउटर दसु इनर दसु अखोइना अखोइगी MP ani puthokpa ngamgani haibagi koi thajaba khoi leijeri yam nuai kalduga makhata lakchering se armed forces special power hai ba ekase manipur dagi sahi kya yowang dagi lokthok o haiduna miyam kong chengkhen khiba aduga irum sharmila fawba chaitra manga hena khoi gi chara hen khiba dum lagi opam miyam lekhre adubu hariba armed forces special power ek hariba sumlaba army da khoi gi ahen ba thodang sinabagi sumba ek asi manipur miyam na pam debadagi मसीगी एक असी लौथोकनबा मदि रिव्यू तौनबा तोंगान तोंगान पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मखोगी इलेक्शन मैनिफेस्टो दा हाबली
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤꯗ BJPꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ आर्मी हेन पावर पीगदबनी है वखलों लेरी से अनिदी खेनबसिदा मणिपुर कंटेक्स की मोतम करी करी वफम थम्बिनी होय अस्पासी अखोई मणिपुर सेक्शन खरा देती लौथोखरे अदुगा मसीगी पोटसिदी अखोईदगी हाना कांग्रेस न पालमनी कांग्रेस की मतमदगी अदम चनरगा लाकप पोरमनी अदुगा अदुगा अस्पासिदी करिगुंबा मसीगी गसागी अस्पा थमननबा कंडीशन दो लेत्रगदी अदुम मसी ऑटोमेटिकली अदुम लौथोखिदो पोने अदुम स्टेट सरकार की सिरीजदा रोल अदुम लाकनी करिगुंबा एम पी सिना हजिक लेरिबा मोंग सिरीजदा शांति से अदुम चथरगा लागदी ऑटोमेटिकली अदुम अस्पादी अदुम लौथोक जगिगेने अदुम मसी कॉन्स्टिट्यूशन दा अदुम पीरगा लेरबा कनोमनीना मसी अदुम हयेंग मसागी मागी मतमदो लाकान दा अस्पासे अदुम लौथोखिगदरा हाइबा अखोई पीस लेरगबु अखोई शांति लेरगबु बीजेपी न कदुबुगी अस्पासम थमदोरिनो सिदेहिदा दा अखोई कश्मीर करिगुंबा इरान कन मफमददी अदुम मदुगी दरकार अदुम लेबनी अदु मणिपुर दे हजिक शांति लाए हजिक अदुना मदु शांति दे सुम कंटिन्यूअसली सुम लागदी अस्पा उल ऑटोमेटिकली गो याम नोया कलदुगा मखाताना अखोई लाक्सनिंग से हजिक इलेक्शन से नक्सले अदुगा आउटर दसु इनर दसु बीजेपी की ख्वाइदगी नकनबो लंबा से कनान ओइबी याय सिमतगा हाइबियो आउटर की से आउटर से इनर सोनी मग इनर की ददी हजिक कांग्रेस की से अखोई की मेन राइवल ने कांग्रेस से हानदगी अदुम अखोई की एक अखोइना पार्टी सी चाखुलकपदगी हौना कांग्रेस अखोई मेन राइवल अदुम ओइरगा लाकपनी अदुना कांग्रेस याम कन्ना अखोई अदुम थेंगनरकनी अदुगा अइन सुम ताजबद कम्युनिस्ट की कांगुसु खरा नकना दुम चली है अदु मेन राइवल दी कांग्रेस ने अदुगा अखोइना दुम हेलगा सटकनी मार्जिन दो इलेक्शन था बोलो कान आई प्रेडिक्ट तौ किसिंग से याम चाव मार्जिन द का दो माले मदगा आउटर द ना NPF को अखोई सोइदना फाइट तौ दो माले दो कोइना तुम अखोई तुम अखोइना हेलगा चक्कनी अखोइना कागनी ओ याम नंग अंकल दो केगुंबा कोई BJP की मिरेप सिंग असिना हयें कारक लब तुंगदा इहान हानबोइना मणिपुर की ओना यामना फोकस पिहनिंगबा कोई पार्टी की साइड के तारे करी करी थबक सिंग तोखलकदब ले तौकनी थाजबगे हाइबदुगा अमता हाइबियो अखोई की पुखदलिबा अखोई MP मैम से MP अनिसी अखोई मतमदुगी सिचुएशन दु येंगागा अखोइना यामना मरु ओरिसी याम लुरिसी करिनो हाइबदा अखोई पार्लियामेंट सिदैसिदा अखोइना थागलिबा MP सी अममनी ने कक्ता ओइबनिना अखोइना करिगुमा तौनिंगा सुमद इंडिपेंडेंटली तौबा यादबगी पोजीशन अम लेबा अदो अखोइना चलीबा चमीनरिबा पार्टी दुना अखोइगी मानबा पार्टी मो ओइरगदी मदुगी खुतोंग साबदा अखोइदे याम लेबा अदुना सुंगोसेदुना अखोइगी मणिपुर की चाउखु थरांगनी खंगदे एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नि खंगदे आइसु दुम राज्य सभा दे लेजरिबनी अदो राज्य सभा दे लेबनिना अखोइगी लाकदरबा MP अनिसना अखोइगी पुन्ना चमीनबा BJP ओइमिनरबनिना हयेंग BJP दे लेरिबा अखोइ सेंट्रल लीडर सिंगसिदा अखोइना एनीथिंग तौबियो हाइबदा दुम सुंगोसेदुना अखोइ ताबिगने हाइबसे अखोइ चपसाना थाजबदु ले याम नंगाय अंकल मखाताना अखोइगी हजिक मणिपुर की मियामना ततना गांगनरिबा सोशल मीडिया दा वायरल ओइबसे अखोइगी मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की मातांगदा अखोइगी पार्लियामेंट दा CPI की तमिलनाडु की अखोइगी MP अमना डी राजाना अखोइगी मसीगी मातांगदा पुखलकलगा अखोइगी MP अमोइना हाइबा तारे मणिपुर दगी अंकल ने चप्पीरगा सो सी मातांगदा अखोइगी पुखत्तबगी वाई मकना गांगनरपसे सी मातांगदा कई कई हाइबनिंग आइगी सु पुखत्पे याबदे तुम पुखचगिबनी अदो मतमदुदैदुदा मासु पुखलई अदो आइना माना पुखलकपुदुदा आइना कितंग थलगा मरक थलगा राजा नाइंगोंदगी हना खंगबनती आइसु मणिपुरदगी लाकपनी अदना मणिपुर की सिचुएशन अखोइना खंगी अदना मा आइगिजु खरा वा हाइबियु आइजु हाइजगे हाइबो मतम सिदैदा अखोइगी कनोना आइंगोंदा परमिशन पीगिदबनी अदु कदुम अखोइगी मणिपुर की दमकता फनबगी दमकतनी छात्र दमकता फनबा तौबदा अखोइदा अदुम आइंगोंदा मदुगी थोदोंना अथिंबा लेते अदुम अफबा छात्र के अफबा गाक्तनी छात्र की फनबा तौबा गाक्तनी अदुम मयाम हाइबा अदुम छात्र की तारगा अखोइ अदुम तौरा चखी खितंग मतमदु रेदरा खरा टाइमली एक्ट होदबदगी प्रॉब्लम एस्केलेट तौगिबै वा खक्तनी अदुगा मखाताना हजिकसे अखोइगी मणिपुर दलेंगान पामिनरिबा BJP NPP अनिजी की मरकता कोऑपरेशन वाट पे ममी में तारकपा
Yamna recently have tare koi NPP gi koi yauriba minister sing asina BJP the board pirabadi koi CB si chana buga chap mana bani CB gi matang da yamna pallaga BJP si yamna nangakpa adu ju mathakta ngasi mak have tare koi NPP gi candidate na BJP gi Benjamin Mati gi mathakta CEO da complaint am lakhiba Suma mayam lakliba si koi political gi kudung sa balaw na bukonari bani haina khanduri bra na tagana koi lengak paimin machine marakta pau phongna da ba nungai nakta bagi mami mata bani hain lawi bra state president amoina masi lebag yamna thibni yam singna da koi de coalition dharma si koi yam ngang na sachabni koi loinamak ujei taji loinamak NPP na tawriba koi against ngangi bu koliba mayam koi dum loinamak koi kano tokje adu koi de coalition dharma koi de ngak te adabna du nga ga chali kargum moina koi पाइमिन नरीबा कोई सरकार से मोइना दुग यामना फत्तना नत्रगा कोई कनोसी पामदे खलगदी मोइना रिजाइन तौबना चुंगदरना खली अखोइना मोइना सुग यामना पामदबा सरकार हमगा चमिना बद चाम पेंद्रगदी मोइना रिजाइन तौबना हेना मसाना खंगना रिजाइन तौजगिबदुने हेना फजगदरना खली लेबाक अखोई मदु लेबाक मियामदा अननेसेसरीली अखोई मचलिंगिंग तौरगा फ्रेंडली फाइट तौसे हारमबदिगी हजिंगना अखोइबु हेक्ता हुनबा कोटपसी मदु लेबाक मचा तादबा पोरमरा आइना खनजै yam nungai je koi uncle gi yamna bol eba ofom ye betare koi minister su oi bani du mokoina tawli ba charge me machine maram moega kari gum mokoina lenga asiga chapmin ning da batar ga di masa na khangna resign to ki ba hai basina afabu oi gni hai ba ofom se president gi makai di sindokpa fangle aduga hoji hoji makata na kalak ning ba se koi election je nasalak pagal oina na mafam singda koi money power muscle power sing season hai ba gi power si toin tanarakpa masigi marakta Congress ke BJP ga ani sina voters sing si lain na bu khonari haiduna political party meyam amana allegation am lai si matang su sing dokui tan jam tang lobi masi election khudingi masugu mai complaints dum leigani koi gi part of democracy gi koi lai bak thi bai batare masi dum hum khuding mukda dum ta gani adu si loina mak si rumor hai batare koi su dum election je free and fair hoina ba koi candidate ta kari da koi ge free and fair hoina na ba koi jenu nei adoga si allegation di mayam ma lak gi ni madu loina mang na chumdi oiroidra nei khanjai ado ko hojik lai riba koi gi NPP gi candidate su ore ba ma ki president su ore ba sina complaint tor khiba je masigi paukhum da kari kari tawkhra ba ge aduga hojik phau da kari kari tor pa ya ba akoi gi candidate na suma gi against ta koi FIR am thanga khre ai hojik ta koi CEO gi manak ti lakseri bani akoi na suma koi gi party gi against ta magi matakta akoi na koi gi complaint adum thangali ayam no ayam kal duga loshilak pada Manipur gi miyam da koi gi lak li ba mikhala sig mena na thaduk li ba mep ani se asigi damang ta kari kari paujel pibining ba ga ba mate amtang koi na handak lakadori election ji mayam ne na khambire ba duni koi gi handak ki laiba koi gi news gi koi gi report ta kari da koi gi Narendra Modi si amuhan halakani hai basi mayam na loina mo thase khangna ra badung akte ni adam prime minister na amuhan lakpa Narendra Modi na amuhan halak pa sirei da akoi gi mirep ani si su ma ga punna ada parliament ta saka pai ba yahomin na si hai ba du gi kotong sa ba du nei ne mayam da gi luxury basi aduna punna Manipur da leipiri ba bo thada ba ya ba mayam punna maksina akoi gi ngantanga ta thokpira ga akoi gi mirep thoksari ba thamale ko marka da thoksari ba mirep ani si Bharatiya Janata Party bu si birga mo thade biu haibadugi mayam da aina khurumjari yam no uncle masini ngasigi impact news ki president speak duga makata na election na marina ba amadi tuan ba party sing ki president sing na kari kari mot phongdorok page haibatu miyam da pawrom jage hojki na de ke my person sapam henry golona na pawrom jari ba ai ketrmayum premchan impact news infal